Loko bala bashu kharabese Mutsho wa shuzo ri wani warfara spe ona ra gore tshela belesa bosiko na mosisi ne bakoti bzo zone ndi zwa ringeno bukati ya shango lashu une bakobona ne falona mubala wa lutombo mvura za shitsi kubana dadzi tshikuna ngamanda sara tshela belesa nangeno kha bungo bo hafundo lashu la Eastern Cape ane phala hunedza to swika kha 80% one ari tshitwa apo ri tshela belesa petungo ngeno vundo ni lashu la Gauteng hone ukho bona la shitoba hopora nga utro fetsi la mvura ziko dibona tsinga dzia padala nga utro vundo ni lashu la first aid mvura za shitsi kubana dzikona ne phala unedza khobona dzidoba dzo manda nga utoralo one ari tshitwa apo ri shabesa zwinwe apo zwine bakotsi bdzo zwone ndi zwori une bakobona hotho na mbala wa tadane pa ri khona belesa nga manda ngeno kha vundo la shula Eastern Cape debula na chipemba vundo la shula Eastern Cape ri khona zwori mvula ri phala dza zwiruluza dzo ne manda bukuma dzine khadzo dzidoba dzo ambarelwa nga madumbu ri tshitwa apo ri shabesa zwine bakotsi bdzo zwone ri kobvela phanda nga utoralo ndi mvula dziko dibonala dziko dibvela phanda ngeno bukati shango la shono khobonala hopola nga utoralo ri khotwa apo ri khona belesa kha vundo la shula Gauteng zwine bakotsi zone ngeno Johannesburg kubona zidinga huna makole tembera zibukati pedza una mvura dzinedza khorabela shara sana phala Pretoria 29 degrees zotamba pedzi zo tembera za shoes doba dzopora nga utoralo vununi la shula Limpopo bona ro shikopisa bukuma pelokwane hone doba bukati nga 28 degrees Thando 31 degrees na phala Giyani zotamba pedzi zo shikopisa bukuma rishitwa apo chabela sakha vundula Mpumalanga zine bakotsi zone ndi mushona kubona ra kha ushitobo shikopisa sikukhuza 36 degrees phala Carolina pedzi haba bukati nga 27 degrees auna mvura dzinedza khorabela ni mushona doba ushikopisa kha kwazi Natal hone mbraza shiziko mana dziko phela pano na pala Pietermaritzburg shabela 24 degrees orambe temperature dzipasi pedza shabela Fahrenheit 30 degrees orambe high temperature dziko mana dzitoba dzinthabu kumar chitwa shabela khavundo la Eastern Cape ndi vundo na dalo ambarwa nga mvula dzina badzo dina manda kumapeto pambana na temperature dziko mana dzipasi Somerset East 16 degrees chitwa shabela khavundo la Western Cape zine bakotsi zone ndi musho makole khawo una donga kwa dili phala Glen William nga 27 degrees per go vera phanda nga utro khavundo la Northern Cape zine bakotsi zone ndi zori ukobona la husina mvula bo petro pambana na opedzi do dinga dzi phela Uppington 28 degrees rabona phala kana bone 29 degrees jota mapedzi temperature do ba ibukati nga utro anga do rothora vununi la shula Free State honor ko shelwa samvura sa sto dzikona petro pambana na wapna temperature ba dzipasi nga 25 degrees rampezora high udobo chikoroshora ne phala shitar shelwa sana phala ni vunduni la shu la Northwestern bukati ya shuko bona zori high udodi bo pora hapa na phala pezu phela mvura ukodira bela petro ngwane phala maran zika 28 degrees ane phala ubva khanne mukoloro wa matsila ndiri made kwana abudi